Doyapur nolai hadong. It means Doyapur klaidu under district Cukudima or the Erangnan Pipats kade Dimasa Yacht Festival celebrate laya ke Naiman Pipa or the Punuman laiba. Or the first time an video organizing bats kade and channel like and subscribe or the share klai. Vlung baudada or the head zini program nazidong bokebang nisni pununang nazi zapalang do boto ke bajang si puntarnang. Zado dua bisingat handaran nisni ang pununang. Oh, I see. Thank you. Doyapura ang saujang phaya ang jang bosi bodromon bodong badu vlog channel it means on YouTube ni channel bum jawga vlog channel ginjang phaiba mian phaika ode miya phaida da jing dansria thuba ode jin pronga era phaiba ode jing timing bo tip ka flag hosting level le jing mari phai ha chka bo chief guest phaiba ga mari phai ga do chief guest phaiba ni sipun nai ka hello bro hello hi happy new year welcome to DYF thank you Happy DYF and Happy New Year. Happy New Year. Okay, कैसे हो? ठीक हो ना? Hey, thank you for coming. Welcome to DYF. Ode, bara nisi boxing phole bami ha. Jing boxing phole ba. Dua chief guest pai ka. Ode dai sabu khamre ka stage ha. Ode he ezane dukan brand stall brand dong. Dimasa ni re se nazi kai dai pin thai sen thai jam chi phundar do. Ode raja buka khamta ne raja buka dice. Ode ezane dukan dong nazi. Thanglam ka? Acha room thanglam na. De jade. Doa jing baudu mendeklai bam dong nang stall ke visit play nang na jing la space la nazi kanama sabo era minister phaiba ni era chief guest phaiba ska phaiba nazi minister buke dang bo thangmai nazi minister sa jonma nang masen katida guest TN Mannen chief guest phaiba ni chief guest phaiba TN Mannen bunbumu MLA doha jing bawaiba dukan brand stall brand ke jing visit lai nang bawa jini stall era sabo mlain je kamare je nazi maidu bukela tharmai nazi maidu ha chao ode ibuna chungba ibu ono hai acha oh Dimasa ni ana ne oh nazi Nepali Dimasa ka pura ring do pura ring tar nazi Dimasa ka Dimasa no jaba Dimasa no jaba ibu Nagaland ni oh Nagaland ne betul Dimasa no jaba Nepali Dimasa ka pura ring tar do next stall jaba ka Dimasa Youth Forum with its motto Manglungmuk Women Society Cukudima Nagaland established in the year 2015. This festival will give platform to all the Dimasa youth pura mane original ya ba pura original pure ya ba na biliza doila buto and keep me around 6500 misal jeron la the Dimasa Youth Festival was first lauba celebrated laibu in the to year bosh kaja 2015. lauba bosh kaja ibu Four tamse editions of Youth Festival were organized. The last one being in ya maaflar na acha 2020 har ilabla bilda do Assam. 2500 After which it could not be organized ibu due nanti to self help group group jang sada salai bana acha and now we are here in 5th Dimasa Youth Festival. women society na We thank the beautiful people of Nagaland thank you for de hosting this thank you festival thank in you such a grand manner. And all the ibu naji bisa advisors kubu wow and bisa members kubu of ji Dimasa Youth Festival ji la celebration funai committee. betsna bisa kupala Jini Bina, Raja Kali ji Dimapur palele ning lara wa pubi Jini Bisai Nagi naji ka za maido unsin dukana Administrative Unit Jawani Darajang Jini Ada Begado Begado Ar Jini Unity chicken pickle bogongni asar Skabo Eli ibla Mensala pita maijuni pita Kabala ibla Sidang Kade Ore Ibu Maijuni. Hazaro Maido. sana You are the future sana of break tomorrow. le ya ba yaw ya ba Daudzi ibla naji Jing Youth ni yaw Ha? se. Ibu Youth Raja Morsai Maju gire participant Maju Kumanare. Sunnya na acha Dima eh jado nya ran phai ben na Jing lai silaigra kela lautai Hazar Disha women society yo ball sing laima Hazar Disha hadai na laima first time kana ba jin Dimasa bo dong Hazar Disha Dimasa Youth Festival is Hazar Disha organized na with the sini ala naji ka za maido preserve and promote the Hazar Disha culture, women society ala history, How? language and diversity siapa? of the Dimasa culture. Charne product na Inhabiting in different parts jar of Islam la Assam. bana chef de Laiham Master Oil Dimasa Youth Festival 1 liter
ang maday di Dimapur spices ti. Ah. Ibu hazard disa. Dimasa di skang daw ne Mulai mazam skang daw ne ang Hazard disa nolai magin jatuh. Hazard ni hazard disa. Nagaland hazard sa Home product. Organic na. Pura organic na 60 na. per liter 260 liter 260 lai ribu maidu era Tahu maidu ore nazi magin ala President Dimasa Youth Forum Rajrao erla Festival ha makam maidu dua makam jaka Ar Khaju Kuya cizor mana mako oh deh tanah sini All Dimasa Seleven kata sama na. Tiga rem dah advertise lah ya. Are? Itna time lagta kya? All this? Ladies and gentlemen, presenting to you Dimasa traditional dance by Nigeria to be performed by All Dimasa Students Union Dance Zonal Committee. ibu bakal bang start jaba ibu mana bakal bang Islam zen ba Since 2023 ni singa nai. 2023 na 3 4 अच्छा mai thekin jaka ho na ode mara kaza nabak lai do export lai do ke out of state na naji kaza thang do naji state kaza hai do Especially Manipur. manipur ran lang na assam Asam malol this that hayo ko. अच्छा Do only like process. अच्छा deh thank you deh tan phai bena 10% discount ever lama. Serves as a historical narrative that honors the bravery and triumphs of the community's warrior. This dance signifies the victorious return of the Dimasa menfolk from war. It is an expression of joy and relief where the women celebrate their warrior's success in defending their homeland. The term Bai Mai Jai combines two Dimasa words, Bai, which means to dance, and Mai Jai, meaning small traditional bamboo sieve. Originally, the sieve served as a significant prop in the dance, symbolizing the connection to the harvest and the agrarian lifestyle of the Dimasa community. The origin of this dance traces back to ancient times when Dimasa women, while sieving grains during the harvest season, learned of the warrior's victory. Overcome with joy, they abandoned their work and began dancing in celebration using their sieves as part of the performance. Even today, Bai Mai Jai is performed during festivals and communal celebrations, connecting the community to its roots and keeping alive the stories of courage, resilience, and gratitude. It also highlights the integral role of Ba, meaning to walk, symbolizing the journey of life. The second movement is Jauba, meaning to sing, representing the collective movement towards shared goal and aspirations. And the last movement is Madai Kilimba, meaning to go before the Almighty in prayer, signifying gratitude and reverence. Together, these movements symbolize the essence of walking, praying, and sailing together in celebration and solidarity. This traditional performance. Our participants for the day is Shri Niyojit Ardal from Doyapur village and Shri Amit Jidung from Doyapur village. Our referee for the game is Shri Nunison Nunisa from Hazadisa village. Displaying before us is Rimin Nelayaba. Rimin refers to the traditional hand pounder used for pounding any pulses or grains, and Nelayaba refers to pushing and knocking each other. The player who pushes the opponent out of the demarcated area or gets his opponent down is declared the winner. So the chair klai buske bo busbo sao ekdom bol thangdo. bukan Nagaland ni Dimasa wato bagi ma bai ma doa mai lai और चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब
Welfare Society Nagaland. Ebon na Nikhil Kachar Hadimba Barman Samiti. Bunyaona Dimasa Students Union Nagaland. Ewazaka Dimasa Students Union Nagaland. Ebonyaona Dimasa Bismay Bosong Nagaland. For me to be here to see Ladies and gentlemen, presenting before you is the Bajava dance by the All Dimasa Students Union Dancehall Cultural Troupe. Bajava is a traditional post-war dance performed to celebrate the victorious return of kings and warriors after a battle. This vibrant dance symbolizes triumph, honor, and gratitude, reflecting the community's pride and joy in the leaders' and warriors' achievements. It is marked by rhythmic movements, traditional music, and ceremonial expressions that honors the bravery and resilience of the victors. Baizaba ibu diba nyona celebrate klaiba mane khajaba o baila ke bayre har mayas kade thilado ha banang lai dada jaba di phai dada boile khajaba ndaro naisa dele da
Repo ya hok rapri ama mazang shik lai da bai da punulangka jini bai jaba Atsu Dance Street Cultural Troops Haduri plong plong bai go si bai kha busi bani hok rapri ama pensi aro ekbar krepbo Doa Karam Jangmai Duba Dance Street Cultural Troops. This will be the last performance for the afternoon session. It's called Karam Jangmai. Dang bazibani bai thayo jabuga. Ladies and gentlemen, we are delighted to present to you the Karam Jangmai Duba dance gracefully performed by the Principal Cultural Troupe from Nagaland. Karam Jangmai Duba literally means cultivating paddy to the beat of the drum. In this dance performed by both men and women, the dancers imitate the tilling and hoeing of the paddy field. The instrument used here is the crab and the muri. In the past, the Dimasas performed this dance during drought, praying to the Almighty to send rain. As time went on, it became a traditional to do, and nowadays it is performed on various occasions, recalling our ancestors' suffering and pain during the seasons of severe drought.
Traditional performance and dances. Traditional performance and dances toma 3 baje to 4 baje so she erane. Odessa Dimasa rone Jikuling ko na tsmei kya Jikuling ko Dimasa ron mane samlai ko na isep de mai juru ya ba boiler dauno boiler na local boiler na sai bla na bana lai gon thai ode ibla na je juaro na jurji na ji mineral si oh acha election phai banan se ai sorry Kibendong ora lari na de Dado thank you de Iu zab ka yaw blai art and craft exhibition ebisi phai ba maram mai ban se Jing haplong ni bang ode mai bang. haflong mai bang na ibu yaw blai la haflong form jabat sina na haflong na beli yara form jaba Mumbai artist group ni bang inspired jahi in 2019 ये फॉर्म लेगा अच्छा ट्रिप वो इंडिविजुअली ना ट्रिप प्लेयर बा क्ले मॉडलिंग ले दो स्कल्पचर ले दो हेयर बा क्राफ्टिंग ले दो तो हेयर बा पेंटिंग सो डिफरेंस मिली दादा थिंग लोकली वैसे दे ग्रुप के ट्रिप क्रिएट लेगा हम सिनिंग इंटरेस्टिंग से बुशने जिनिस ब्रेन से नाय आरा के फेना बोडों कैलेंडर बोडों कप बोडों स्टिकर बोडों ओडे जिमा सरोने के बो लंग बोरसा मा बा गाया बा साया बा जाम स्टों दा रोडे रिबो दं एरान से रिबो लाफुदो ओडे फोटो फ्रेम प्लेयर रब लाफुदो एबसे फाइबा हाफलंग ने ब्रां दोहा टाइम 1:30 जाहा ओडे मॉर्निंग सेशन ला जामका फ्रंगनि प्रोग्राम ला दोहा इवनिंग नि जाफेन मा इजे यावना ओडे दोहा निस्नेरा स्टॉल दं एबा बुथुके सिनेमेटिक आबो फुनुना ओडे सुगुदादा फुनुन एर हादु मासा यॉट फॉर्म नि मासि स्टॉल दं उनका बहा ओले नि राबोले नि मासिसे मागेनजां Dimasa Lairim di Mel Nagaland era sekarang Dimasa Student Union Doyapur ode lasa jikuling ko dal-dali karbiang long na kampai ba ode buke bu pununang ode zendeni kala sekarang prong gede nisne kisak le dara punuka sunde hisab zende bangla ha ode de nisne duha dokan pununang dau nai dara dong dau aja keja mai Dimasa history language. Nah, era nazi ke zaman itu sana. Ira Dimasa ni do 5th edition ni do magazine di open play ba. Ibu yader the roots. Ode hai ibu la kurang. Ibu Dimasa ni ibu Satya Sabha ni lashi. Ode hai ibu la Siapa kesana itu? Ibu la studies of Dimasa history, culture and language and culture. Ibu volume 2. Ibu la Dimasa ibu ni Kalender, Dimasa ni kalender. Ode ibu la, bu, ibu bu yader ni do ni Yader. edition ni. Acha, 5th edition ni na. Okay, thank you deh. Ibu brai life free life. Oiran si brai mas deh brai fudu, brai laf fudu. Hari lang mamsing tu brai lang lah. 250, ibu 250. Ode ibu la, Ibu ni price ya ikut ibu. Erang kini price. Arabia, Sian. Mesiana. Dimasa yord form ni prang lasi brai lang ka. Dimasa razab thai gra ode razab kharmin ode muri thai ni. Nor thangma razab asling ma. Ode dapat kele busuha razab ma. Ode busu siapa razab ma. Okay, इबला इस्तो तो गाइस अभी आप देखने वाली है दयापुर विलेज व्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाय हेलो कैसा है हैप्पी दिवाली अभी मिला क्या बना रहा है फोन लेके कुछ भी नहीं बना रही है। वीडियो बना रहा है ब्लॉग बना रहा है अंजना फेमस गर्ल फेमस ब्लॉगर टॉप ब्लॉगर फ्रॉम डिमासा दिफुनी योर रहा बाइदो दोआ नायलाय आजि बाइदो
बेसेबां मोथिबाय थारबालाय बा थारमायनो जेरै प्लिज कमेन्ट लाइक Sining klaima dowsing pang knowledge sarau doa baima salai du doa naji bai tes pang kai ba kram jang ha duya ba tau jing pang knowledge ha naji bir goma ja ha chuna ko bo knowledge ni
जुथाइ लुगुराव दहा आं दिमासा यथ फेस्टिभेल सालायाराव दिमासा यथ फर्मनि जेनेरेल सेक्रेटारि जां बसि दं आच्छा एबो बाखाल निफ्रां सुरु जाबा दिमासा यथ फेस्टिभेल बके निं जासां अदेहा बेलेसुसि लावि खलाइमा निनि आसा दं अदे नेक्स्ट इयार निख्लाय दा मेदे प्लेनिं लाइदु बकेबो नसे चा Jini ibu Dimasa Youth Festival first 2015 Jenba with a very good motive na Jini ibu first Jini Maibang Hazazen sorry Haflong Hazazen ba Dimasa Youth Festival ode buni yauna Jini Maibang Hazaba ode buni yauna Jini Dansri ibu Karbing Anglong Hapayazaba ode buni yauna Jini ibu Kaspur Rajbari dong ya ba Kachar district Gora 4th edition jaba ode Daglaila jini raha Doyapur hapaya 5th edition Nagaland ha jing hoklaiba एबो एवरी इयार नसे सालायदो ना मेदे ibu first jing jen bala every year salaima oli sining ibuke jing jen laiba ode ibuni motive lago jini Dimasani bili cultural diversity dong buke celebrate claima na ode jini Dimasarauni बायथाय लुथाय दामथाय सुथाय क्रेब जजिके जिनि हापाय निसिं बुजिनि गिबिन ना दामथाय सुथाय गबुथुके जिं प्लेटफर्म मास्लाब दादा जिं स्लिं लाइमा फुनु लाइमा सदा जिं बु दिमासा यथ फेस्टिवल बो सालाय जेनबा बुकेला दिमासा यथ फोरम निं लिदला बस काला औदे हे क्रेब हापाया बो हिसाब दे दिमासाराव ब्रा दं जिनि Kachar gede jating jini jang de Nagaland hapai Karbi Anglong Hojai krep jang kabale hise ibuke jing jen ba ode he go uli lining jini krep hapaya jing first sa klai phalangma oli sleba go uli lining jini gibin hapaya ja phalangba ode he doha go Nagaland ha sebde Nagaland thaupai ba this year Nagaland thaupai ba next year la bara share media about bula rajirao nangjoban ni sawa Jama Jayala niabo Gizarala Corona jang krip jang ksia gap thoka माइदि बिसे गेप थावका dua 4 years gap thoka 2020 alas nabaza thoka Corona jaban dara jang bunyona reshuffle maba jaban dara jang ode he dua lago uling jing krip jalai rao na bago finlai da eke jing salai finlai ma nang ma set da jing jini ibu motif ska jing ding ya ke na jini Dimasa Youth Festival ni motif ke jing ar matang bindang sada jing baik oleh daglai ode ira Doyapura salai Okay, thank you so much Faisring and video a short interview ning Faiban Darajang te jutai so lugurau doha bada Faisring General Secretary bonisne crowd students ne khanarika Dimasa Youth Festival najin salaiba ode bakalmang salaiba ode next year am de baudu busi Buke benisne khanarika ode jo sarini program la doha Dimasarau artist rau ke kajala buba doha Dimasarau artist rau perform klaima era zapma horne dos basi shishi ode jinsang ya jabaleli ning daknabo jama ode he erani baithai luthai jini Dimasau laide pura given sete mane ang Dimasarau tu mane jini Dimasawa mede baidu na era bayaba ke especially ora nuya ko ang mane era bayab jige ora Dimasawa bayba nuya ko sa daglai sang first time khobrani ke bayba nujen ba sa nudanang hamsini hamjawla ha ode ang naje simanang jawba skade jini Dimasarau to ke baudo ang kribbo piloting ele jajin da festival salai ba hala medes kala ibu mangam rajya se jing ibu festival ka salai ba oba jing na mane shung phungmo bonangdu shung bile bangdo ifunu do ule hamdaw ode he मानसि ग्राउट साखाव से हाबो एरान जिमासरावथ' बारा जिमासरावथ' खाजाव सियाबा ग्राउट थाइसे आमके गोबां शेयार खालाम जेहा जेबो दान यावना शेयार खालायनां बो ग्राउटथ' केबो अदे आन ग्राउके गोबां लाव एदा आं एरानो स्टाम लादु अदे इबु भिडिअ केबो आं एरानि जामरे मामसिंदो मेरिसला भिडिअ बो लावलांला हा अदे इबु भिडिअ केनसि तो जा फर्स्ट टाइम नायबास कादे आन चेनेल के लाइट अदे सब्सक्राइब अदे शेयार खालायरिया बुफ्लं बावरादा ode si video ko naiban thaira da krip ke bo juthai sidara ang beladu